Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ade fitru zaka fasayan nerevidanato mi suwaluge jawabuga dannamen jeheni mi ilmerin bayan kurabba gotuga fitru zaka nerum yati fasbawategget etchakun saegge memwaru ei 2.4 kilogram ei names mi fasayan zaka nerevidanato baybe pulun eba wahadakka fasayan zaka dekkuima fagirunna kongotekto mege faada bodugoteki kobato em izamanuga ilmerin hemwema etanigge fagironna ege muhtaat mane ke mihuna fuddem yati fasan kamuga wati fasan dekkumakun ei ilmerin dekewdanno masrennom ei kuri zamanuga emihuna beenu jehifawani kaabo taketi nuata kaabo taketi bawa kamuga wati eru pude namas dive rajyega khasa gotegga mihar mi amal kuramum meda gotaki awun ramlan mas evvanuduhum fejigen fitru zakami balagannani degotaka egotaki ei fasaem balagatun nuwata mi online payment takum balagannani e sam fasa ama egiturun fitru zaka taketimis balagatun himene ehme ma mi gotun fasa dekkumun ei fitru zakatakan fitru zakat dekkikama ugen daane ama ei mi haku kaabo hada ere mahiga terega nuwata haru terega kaabo hada taketin e misalaka handuluge bawekam gawe sadi handuluge seki category take beimene egeteren mi emihaku zakat neren jehe ke miha kaabo aila neren jehe bawatan zakat fasan dekki kom gawe sevegen dani ama zakat gotuga ema guna duwa ki agun men emenna kiwes fitru zakat ada ko agun macha Allah dinuga wajib korebe wajib takara fardu takara ka triwa be gotuga lebun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.